sudah berapa hafalannya, Nak? Mau 7 juz. Mau 7 juz ya, Masya Allah ya, sudah banyak ya ternyata ya. Kalah Dapi. Kalah Pak Ustadz, jauh Pak Ustadz. Oke, baik. Sudah soalnya ya? Sudah ya, oke. Silakan Pak Ustadz. Baik, anak kami Elsa Safira memilih juz 1 ya, Nak ya. Oke, kita mulai, tenang, jangan terburu-buru ya, tenang aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya, alhamdulillah, pertama selesai. Soal kedua, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Alhamdulillah. Ya, soal ketiga terakhir. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim ya. 3 soal sudah selesai dan kita akan mendengarkan gimana komentarnya dari Dewan Juri Pak Ustadz Juni Maha. Ya, baik. Alhamdulillah tuntas. Tadi ada, coba ulangi a'udzunanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi kurang tajam jimnya ya. Jim dengan jim beda ya. Jim ketajaman baris tadi ya. Kena tadi di ketajaman baris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi terdengar jim. Jim dengan jim beda. UI harus benar-benar tajam baris dhammahnya dan baris kasrahnya ya. Kemudian catatan Ustaz, ada yang perlu diperbaiki pada kalimat kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Tadi dibaca tebal ra tanwin bawah jumpa dengan ra baris bawah juga. Samarotir tadi dibaca tebal samarotir rizqa, harus tipis juga nih ya, harus juga tipis. Min samarotir rizqa harus tipis, nanti berbagi ya nak ya. Yes. Kemudian kalau iramanya alhamdulillah cuman kurang variasi saja sedikit ya. Baik, demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz Raffi Munir. Ya baik, terima kasih, dia sudah hafal ya, semoga terus tuakan hafalannya ya. Tadi mengulangnya jangan diwakuduhan ya kan tadi ya, sebaiknya ulang fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Tadi ngulangnya waquduhan nasu atau minimal dari allati ya, allati allazi allazani ya. Jadi seperti itu. Jadi salah mengulang nanti menyangkut dengan arti Al-Qur'an, akan tidak sempurna dia kan. Itu satu. Kemudian coba baca Rabbana wa ba'ats fihim rasulam, coba ulang lagi nak. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim. Ya, itu kita baca apa namanya itu antara sa dengan sin ya, wa ba'ats rasulan ya, sinnya itu lebih anginnya lebih kencang lagi ya. Ya, sinnya udah wa ba'ats udah pas pada rasulan kayak mirip sa padanya rasulan sinnya Rabbana wa ba'ats fihim rasula, lebih sinnya itu lebih nampak. Ulang lagi. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Ya, oke ya, sinnya lebih nampak ya. Jangan sama dia kayak huruf sa tadi. Huruf sa di mana? Ujung lidah dengan ujung gigi sebelah atas ya. Oke, sekali-kali ujung lagu itu buat variasi yang beda-beda. Jangan semua hakim, jin, khasyiin. Buat sekali-kali pemanikkan qiradatan khasyiin. Nanti turun lagi kan wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi ada variasi dia biar enak dengar ya. Ya, oke, baik, makasih. Ya. Jazakallah Pak Ustadz ya yang sudah memberikan komentar, masukan.